Turagwaye kaze kuri Kwibarutsa TV, turagwaye kaze kuri no munsi tubamenyesha yuko Kwibarutsa TV ishobora kuza iragushikiriza ibintu bikorera ahantu hatandukanye. Uno munsi rero twageze ahantu bita muri Abilene muri Texas. Rero hakaba hagiye kuba ibirori, ariko mu gihe ntababwire ibyo byo katubaze umushinga ntahe twashoboye kubasanga kugira atumenyeshe ibigiye kuhaba. Mutama, mwashobora kutubwira icyadukanije hano kuno munsi? Ego bwa mbere twabanza kubaramutsa, hanyuma icyadukoranije kuno munsi nukuvuga ko dukoranijwe n'amajambo atatu. Ijambo rya mbere, murazi yuko iyo umuntu afise umwana arasohoka, yamaze gusohoka agenda mu wundi muryango. Hanyuma rero hari icyo bita kuramukanya, hari icyo bita gusohora, hari icyo bita yabyara. Iyo abyaye rero aribarutswa. Mbo rero nukuvuga dufise rero uyu munsi ni ijambo bita kuramukanya. Hanyuma rya kabiri naryo ni umwana yarabyaye, ni ukuvuga ko kwibarutsa mu Kirundi. Hanyuma rya gatatu ni ukuvuga ko umwana yari ku manga, nuba yavuye ku manga, dushima Imana. Ego nkuko mwabyumvise, mumaze kubyumva yuko twakoranije n'ibintu bitandukanye kandi biryoshye cyane. Turashima ibintu bibandanya bibera hano muri Amerika, cyane cyane mu kano gace muri Abilene Texas, yuko abarundi babandanya gukurikiza imigenzo y'ikirundi nubwo bari mu mahanga. Turashima rero kukigorama bakora kugira ngo imigenzo y'ikirundi ibandanye kumenyekana no mu mahanga. Eka turafise n'ubundi hano, ndabona n'umushinga ntayasa neza kabisa, yakubise ko ni costume kabisa asa neza. Reka tumubaze nawe ukuntu yiyumva kuno munsi. Mbega uyumva gute kuno munsi? Nukuvuga kuno munsi niyumva neza kuba icyambere cyo tuje gushigikira uno mushinga ntawe no mutama wacu. Nivyo nivy'agaciro cyane, nivy'agaciro. Urabona nka twebwe twavuke mu mahanga, mugabo kuba turabona imigenzo nk'iyi biduha kongera kwibuka iwacu, tukamenya ko tutakwiye guta imigenzo nubwo twashitse mu gihugu giteye imbere. Rero ubwo biduha kandi kugira ngo tugire umutima wo kunagura imigenzo yacu turabiye ku batama bacu, na cyane cyane nk'ivyo bitatu nka jewe byo nta kuwa amazi babimbajije, ariko mbonye akanya keza ko kumushimira no mutama ukuntu abisiguye, nanje bimpaye iyindi nzira yuko uzobona ko nanje iyo nteranja ntegerezwa kumenya ko ndi umurundi kandi ko imigenzo ntegerezwa kuyikwikiranya. Rero kubw'icyo nico nshimye kweri, ndamushigikiye, agize neza cyane. Hanyuma nivyo nta bindi, Imana ibandanye imushigikira, imugirire neza, kandi natwe tubandanye dukurikira imigenzo yacu nkuko igihugu kibidutegeka. Nivyo tugira Imana. Kwibarutsa TV irabandanya kubashikiriza biza kubera hano, mubandanye mubukurikira kandi namwe mubandanye mwigiraho. Murakoze. Ego turabandanya n'ibirori no kwitegura ibirori hano, kandi turafite n'abandi bantu tusanze hano bameze neza, baberewe neza. Eka tubabaza nabo icyatumye baberwa kuno munsi. Mbega bashinga ntahe ndababona kabisa mwakubisa agasuti, ndabona n'umwana hano. Hi. Tubabona rero yuko muberewe neza kandi musa neza. Niki cyatumye mukorana kuno munsi? Icyatumye dukorana umunsi ni umunsi mwiza kugira ngo abatama bacu baze kuturaba, baze kuturamutsa, babone aho dutuye kandi baze banabone n'umuryango ingene uriko wiyongera n'ingene uri kubandanya. None mugomye kuvuga ati umuryango wiyongereye gute? N'abantu bavuye muri Afrika baraza cyangwa umuryango wiyongereye gute? Kuvuga ko umuryango wiyongera nuko kuva bampereje umwigeme wabo, Imana yaduhezagije umwana w'umuhungu nawe akaba ari uyu, niko kuvuga ko umuryango wiyongereye, baje kugira ngo batubone banaturamutse. Okay, mwamaze kubyumva yuko gushima Imana ni byiza, kandi mbaye yuko n'abavyeyi bamaze kuza kubakeza mu Kirundi ciza, baje kubakeza. Murabona umuryango wariyongereye, bafite umwana w'umuhungu. Eka nibyo umunezero, mubandanye kuba natwe kugira mubandanye mukurikira kira kintu ku mwanya mu migenzo y'Ikurundi kuno shara kugenda. Mubandanye muri Kwibarutsa TV, turi hano kubashikiza kira kintu biza kuba kuno munsi. Murakoze kwa mashoboye kwitegura kuno munsi, mugadutegura ibintu byiza cyane. Yego me cyane, namwe murakoze.
upendo wa kweli. Sikustahili kupendwa naye, kwa neema yake alinisogeza. Wanawake washindi mupo, usonge mbele, twende. Mwanamke ni mshindi, ni mshindi. Mwanamke ni mshindi, ni mshindi. Tena ni zaidi ya washindi, tena ni zaidi ya washindi. Mwanamke anajitambua, ni mpambanaji. Mwanamke anajitambua, ni mpambanaji. Tena ni zaidi ya washindi, tena ni zaidi ya washindi. Mwanamke ni hodari, ni hodari. Mwanamke ni hodari, ni hodari. Tena ni zaidi ya washindi, tena ni zaidi ya washindi. Wanawake tunaweza pasipo kuwezeshwa, sisi ni jeshi kubwa, tunaweza. Wanawake, mwanamke mwenye hekima, mwanamke ana akili, mwanamke anazo nguvu, mwanamke anajiweza, mwanamke ni mtumishi. Mwanamke anaweza yote. Aliongea na Mungu akiwa wa kwanza kwenye bustani ya Edeni. Siri nyingi anazijua, yeye ni mshindi tu. Sara alibeba mimba. Turabona ko bamaze gushika, twese twamaze gushika hano muri iki kibanza. Ubwo rero tubasabe gushobora cyane kubyakire, hanyuma dusabe abatamarengere hano kugira ngo tubahereze ibikorwa bakore. Hanyuma nuko bivuga ko dusabe mutamarisha asenga Imana, yereka Imana ibikorwa byose bigiye kubandanya muri uyu mwanya. Hanyuma porogaramu yacu yiceye Imana kandi cyane. Reka dusenge Mana yatubwira neza, wewe uvyagiye ku majuru, ahasumba amajuru, ahera uko nawe uwera. Natwe turaguhaye icubahiro kandi turagushimiye kandi turagukengurukiye ku bikorwa byose ukora. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Wewe ushobora byose, wewe wateguye umunsi w'umunezero ku bantu bawe, ku basabyi bawe. Turagushimiye rero kandi kongera duca bugufi munsi ya kwa kuboko kwawe k'ubushobozi, kugira ngo ushishikare kubana kumwe natwe, ushishikare kutuzigama no kuturinda, kuko wa mwasi Satani atanezererwa ibikorwa nk'ibi. Mw'izina rya Yesu Kristo turaguhaye kaze ubane kumwe natwe muri uno mwanya. Turaguhaye kaze ngo bari uganza ahantu. Turaguhaye kaze umarukana n'ingabo zawe zikikuza ahantu. Mw'izina rya Yesu Kristo turaguhaye icubahiro ahantu. Abari wewe uganza, abari ugayagaye hagati y'abantu bawe. Ibisigaye Mana uri mw'ijuru, turaguhaye porogaramu yose y'ibigiye gukoreka ahantu. Nive mu bugombe bwawe. Turasabye ngo abagiye gukora bakoreshwe nawe kandi bayobora mutego wawe. Ibigiye gukorwa byose biheze icubahiro wewe uzobukoze Mana. Turagusabye amahoro n'umutekano bize kuba ahantu. Mu bigiye gukoreka byose bituma abantu babunga neza imbere yawe, kwibonera ukuboko kwawe kugira neza. Urakoze Yehova kumwe natwe, urakoze kugira neza muri byose. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yasabona kubaye matura ikora icyo baragera abandi cyane bakora n'ubwenge itumiraho ubona kugero yinjira n'indi ubona ndetse atafata byaba ku mwanya batubwire ingene bimeze hanyuma turabona ibindi kanya akurikirana uko bakora cyane. Tunaweza, tunaweza, tunaweza,
uyu mwanya abivuze reka tumande twese turamukanye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo tugize gutya twese nuko murakoze cyane hanyuma egome uhagarariye urutonde hari n'ukuntu atubwiye yuko tubona abashyitsi bari hano none rero muri make abo bashyitsi reka umwe muri bo tumuhe kaze nkumbure atubwire ikibagenza hanyuma ibisigaye turaza kubivuga mu nyuma aba bashyitsi bacu batubwiye ikibagenza kuko abarundi barayamaze baravuga ngo umugabo ntatwarwa n'uruzi abatwawe n'ijambo rero nabo ntibashitse hano ngo mpungure ni kugira ngo tubabone gusa ariko bari n'ijambo baje bateke iryo naryo iryo tugomba baturugururire mu gateka kabo turabahaye ikaze utamu nk'uko abaturongoye bavuze babonye abantu bateranye ariko baracafuse amatsiko yo kumenya igitumye dutera hanyuma rero igitumye duterana si ikindi ndibaza yuko ishusho muri kubona ngaha ntibari musanzwe muyibona igihe cyose rero twebwe twaje tuva muri Virginia niho iyi shusho mbona iri ngaha yagiye kwitwa hanyuma rero kubw'ibyo icyo ni ikintu cya mbere cyo kumenya ibyo twaje tuva hanyuma icyatuzanye rero muribuka yuko iyo umuntu avutse ababyeyi baranezerwa kuko kuvuka ku mwana hanyuma bakongera bakarindira agakura amaze gukura bashobora n'igiti iyo gikuze kirezeza kikaza amashuri hanyuma harabaye umwana yaravutse amaze kuvuka yifuza kwerekana amashurwe hanyuma ayo mashurwe yerekanye mw'iyirere ya Texas ndibaza mwarabibonye hanyuma cyaje ku inyuma yaho nawe hageze igihe yifuza cyangwa ashaka umwanya wo kuvuka wo kuvukisha nk'uko nawe yavutse rero mu by'ukuri twaje kwiga byo kuvuga ngo habaye ijambo ryo kwibungenga hanyuma habaho ijambo ryo kwibaruka tuba rero amajambo nk'atatu hari ukwibungenga hari ukwibaruka hanyuma ngo kwibaruka kandi no kubyara kwibarutsa hanyuma rero twaje kwibarutsa twaje gushika mu rugo tw'abana hanyuma nuko Imana yaguye ku mpanga uvuga ko tugomba kunezerwa n'imiryango n'ababyeyi twese ababyeyi murakoze murakoze namwe sawa ijambo cyane mashimwe
Rubamo akira uruhanga Ego cyane. urumwe neza Ego. uzuke neza Ego. uri umutima Ego. n'uruhinda Ego. ukinga rwaho Ego. biseruka Ego. hanyuma wavuye ku mukunzi Ego. wavuye ku babyeyi Ego. urumwe neza uzuke byiza Ego. hanyuma igisigaye abandanya urukundo Ego. isubira aho Murakoze cyane. Hanyuma muri make abantu mwese mwicaye ngaha muramaze kumva iyo ijambo rica umutwe ndibaze sagaseseshwa muri uwo ari we wese afise amatwi yabyumvise umwe rero tubimana tubimaka umunwa ni jewe ariko ijambo ni umutamarizi Imana ariho n'umutamukanyi wiwe n'ibitanga voyibe nuko yazindutse mu gitondo abyutse yabonye abashyitsi baza bagana irembo nuko bamaze gutumbera irembo ntiyabirengagije yabakiriye kugira ngo aze kumva ikirageza icyo ari cyo none rero ko kubakira twari tubahaye akanya kugira ngo bavuge ikibageza nuko none rero ikibageza ni ijambo mwumvise baravuga tuti ushiranawe uravuga tuti gira amahoro ati twebwe ikitugeza si kindi ati umwana wanyu yaradobereye aritegereza arabona yuko hariya muri Virginia hariho amasubiro zuko amaze kubona ayo masubiro ari muri Virginia uti aca yifuza kugasoma yifuza kuhasubira ati none rero amaze gusuma yarasubiyemo n'imbuto ati ubu yaragiye agera mu masinde amaze kumutera amasinde iramera imaze kumera icyo byakoze yaciye yama izindi mbuto kandi zayibuwe ati namwe icyo mwibonera n'amaso yanyu ati none rero aho yakuye ubwo rubuto twago ati twifuje ko twoza kuraba iyo mbuto nayo bateye ikamera ikama zuko ati icyo gisharira ati hari igira kabiri rero ati harimo n'ukwigira ku buryo inzoga y'umworo imara imanza zibiri zuko nuko make ntakugambi turabaye turabasasiye cyane turabahaye hanze muje neza muje mwibungenze natwe turababyagiza ku ntebe isa nimube yuko rugira abashyitsi nimube yuko muri imuhira aho mugomba niho mwicara icyo mugomba icyo mufungura mwari abenekeye cyane kuko mwakwizeye ko kuza kuraba aho mwashyize ingabire yayo nziza Imana yabahaye kanatsinda nayo usanga yungutse iyindi ngabire ibyo turaza kubishyikako tudasatiye amajambo menshi n'ibyo tubwira azate igihe twaza twarukusa nk'abihoraka tugira ati none aho batwemera hamwe n'uwo kwirukana rero ababyeyi bikabweraho aho gusobanura ariko uko twumvise ijambo ryiza ko turabakira twumvise nk'umugongo mu by'ukuri
n'ukuri agatima kashema turafise umunezero ntakeze none rero reka bajya nyine banose ubwoba ntiguhere kubera abakunda umuryango bavuze bati turabazi turabendera none nimwicare aho ugomba none n'abana twarazanye ubwoba n'umukuru wicare neza bavuze bati aho ugomba bari wicara hanyuma yumvikana yuko icoza cyose yiteguye kuko nta kibazo na kimwe turabashyikirishije mu rugo mwiremo mubyagire neza kugira tubazimane muturire ibifungurwa imana ibareraho saba nuko turumvise ikibazo ubugize n'ubu mwicara n'ubu hagarara n'ubu mugendagenda n'ubu nirukanga ndakumenya nti urubanza rushinzwe icyo gikorwa ndibaza byose bishingira neza cyane ariko kandi amaduka amazunguruka yagiye babona hirya babona hirya ni umwe babona babiri ariko ubu watubwiye neza ikibagenda turagitahura ubwo kaze rero kaze cyane mukaze mwisanze muje mu bibantu abana bakiri sibyo bisabigana cyane bose ubwo rero kaze bavugisha ngaho asengere ibivumburwa amasengere n'ibirwa byose protokole haya mumva mubamuzi mubakora muri sagambe sabare satana sakubi nyabashimye ngo abantu basohoze rero kuzuza n'ibyo kugira abantu abije kuvangutse isabare kwikira mu abantu kuba mu nda hageze neza Murakoze Mana yacu y'ijuru tugushimiye umurango nk'uyu tugushimiye na bino birori biri hano kuko ari wowe wabirongoye ibisigaye n'izina rya Yesu Kristo ibinyobwa nk'ibi biri imbere y'ubwoko bwawe Mana yacu y'ijuru turasabye kugira ngo bihange kuko bivuye muri yasi yanduye ari ibifungurwa bigiye kuza ibyo byose n'ubihumanure n'izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete kugira ngo abagiye kubyakira bibave neza wumve akajya baguteza urakoze kubimwana bimeze n'aho byavuye n'amaboko yabirondeye abagiye kubyakira bose twakwiye gushima ku izina rya Yesu Umunyanazareti amen. No, no.
kunitoa nje, nimelia, nimechoka, moyo umekosa amani. Msaada ni utowe wapi? Mola uje unisaidie. Mume wangu sijui nimpe nini ili atulie, asiwe anatoka ovyo. Mfuko wake mimi mkesi utambui, afikapo sura kama chui mkali. Afadhali anipige kofi kuliko kunichungia maneno. Oh, mateso, amani nimekosa. Sikia ewe mpenzi, niliishi na wewe na watoto pia tumezaa. Tabia zako njema, msema kweli mpenzi wa Mungu, lakini marafiki ulionao kwa sasa hivi wameharibu utu wako, hata mimi pia kunizalilisha. Tabia hii mbovu jifunza kutoka kwako, nipangie maji bafuni, mikono unayo ewe baba, nitilie chakula mama, sikucha kwako kuwa mtumwa, mboga zimeniishia, bako wapike ndani ya chungu, mama Suzana ndo tuongee, kuchoza mara kwa mara sipendi. Jameni, nifanye nini uchumba ukole, nifukuze mke wangu iye mbingu za nani, tutupe tabia za kuiga, tujenge unyumba kwa furaha. Furaha ya unyumba mitachie, abantu bose bari hanze binjire, abantu bose bahagaze hiyo tukabona muri hallway, tuweze kuhabona hari kiriya ata abantu bariyo, binjire ukabisigurira rero kubabira kaze ijambo watanga bacu kugirango babandanye n'imyanya hanyuma byose bigende neza. Sawa n'ubwo kaze mubagizi bakoze murakoze namwe kubereza akanya bw'amakuru twakoreshe. Hanyuma twagomba gusaba abantu kuvuga ko muri hano mudutega amatwi cyane cyane mwebwe mwamwaraka, nagomba ndabakore gatoya. Twebwe dutera tujya iyi Imana yateguye, kuko ngo icyubahiro cy'umutama ni imvi ziwe. Rero mu gihe mutariko murakurikirana uyu muco, ejo aho gusa twaviramo bizobagora kumara imanza by'isi.
n'amatwi kugira ngo tujyane, ariko kunyuragira hariya n'ino si byiza. Icyo Abanyarwanda bakavuga ko murakoze cyane. Hanyuma urukanwa rwiza rujyana n'ijambo. Nk'uko twamaze kumva abashyitsi bacu batugendeye, ijambo bashikirije ni ijambo ryiza ryongeye kuduhereza umwanya wo guhaguruka kugira ngo twongere tubahe kaze tuganire muri make. Nuko batubwiye yuko baje kwibarutsa, batubwiye yuko baje kwinjira amarembo. Nuko rero nukuvuga ko uko kwibarutsa ni ingabire nziza Imana yatanze, kandi iyo ngabire nayo nuko igomba kubonana na sekuru na nyinakuru. Nibaze nyinakuru na sekuru ntibarabona umwuzukuru, ahubwo umwe bamwegeje kure, ntibashoboka bamubona baza kumuraba. Imvura wese yaraho batariwe, ndabona ko muraba iyo batariwe ahantu uyu bakoreza mwene we amutware aze kuzana izina. Nuko hanyuma rero nubwo uko kwinjira amarembo mwumva bisaba yuko ababyeyi b'umwana bashika kwinjira amarembo nyezina bashyize ku rugo rw'abana, nk'uko imigenzo yacu ariko imeze. None rero reka tubahereze kaze muri aka kanya, hanyuma nibaze nimba Cyambu yashyitse hano ntiyaje aritembagaza nk'ibuye ritagira uwirerekeza, yaje azananye n'abamuherekeje ari wo muryango uri hofe yiwe. Twagomba rero tumusabe abyaguruke ahari n'icyubahiro cyiwe, ashike hano atwereke abo byagendanye, hanyuma natwe tuzaza kumwereka abo dusanganywe hano aribo babamana biwe. Hanyuma ibyo nibyarangira turaca tuza kumwereka rero wa mwuzukuru. Umwuzukuru no munsi aratekurura umukanda, kuko sekuru ntiyaje umutwe gusa. Turi kumwe abantu? Sekuru ntiyaneza agatwe gusa kugira ngo umwuzukuru no kwinjira amarembo atacyo oya ntibishoboka. Ibyo ntibishoboka. Rero reka tumuhe kaze mutama wacu witeka, ijambo ni rwawe, tugire Imana. Nk'uko babivuze bavuze bati turakeneye kugira ngo tumenye umuryango Cyambu yazanye. Rero natwe tuba kubereka umuryango wacu, tugomba tubaze guhera. Hanyuma umuryango uhaguruke uwo twazanye kugira ngo twereke Cyambu. Muhaguruke mwabonye urya niwo muryango
muryango twaje tuzanye ariko abandi nabo ntibashoboye kubona umuryango ni munini cyane kubera ibihe turimo bivanye n'akazi k'abantu usanga bafunze ariko bari bafite inyota kugira ngo nabo baze kuraba bati cyangwa wawe twagomba kuza kumwumva ndavuga ati wagenze mwihangane uyu munsi biranse kuko ejo hagiye tazopana hanyuma rero kubw'ibyo n'ubwabwo bwawuhagaranye ariko abandi abo byase bikunda bavuze bati mu ruhande rwacu uragira ukuboko ubanda bakiriza hanyuma kuvuga ko umwanya wabo nahagaze niyo mpamvu bize bikora hanyuma rero mu by'ukuri yavuze ati cyangwa ntiyoga wenyine kuko n'ibintu asanzwe nawe ntiyazi hanyuma rero mu by'ukuri twaje twikoreye mu bindi twikoreye yashikire uwo mubindi wowe neza mu buryo bwiza mu mutima n'umuhinga hanyuma nk'uko twabisimuye kare twavuze ko ari ukwinjira mu marembo kugira ngo imvura niyagusange inyuma hafi yaho zitoha gutuma dupfa kandi turi mu muryango hanyuma umugaburayi nawe mu by'ukuri abateye amazinga mwubatse rero bikeneye mu ruhande tumubona ubwo rero turi kuramukanya turi kuramuka burayi turi no kwinjira hanyuma n'uko umubiri muwakire munywe neza mubyuke byiza hanyuma mube k'umuryango mube n'abandi ari kugira amahoro hanyuma umumpera amashyi umurika tujyane nari navuze ubwa mbere ko nkumbure ataje yitembagaza kabiri ndakurikiza mvuga tuti uko yaje kose ntiyaje ari umutwe musa rero ikitwereka ko ataje yitembagaza ni umuryango atweretse ikitwereka ko ataje ari umutwe musa ni imibindi iri hano imbere yacu none rero kubw'ibyo reka nsome nagusomye hanyuma cyose kugira ngo bigende neza reka nsabe impayamaguru imwe ishike hano icyo ndayituma terura umubiri umwe ushyire hajya cyangwa abarasoma nabo byangananye hanyuma natwe umubiri tereka ngaha tereka hanyuma cyangwa wanje ku mubiri ushikirije ndagusomeje nawe nabo mwagendanye musome musogongere hanyuma nanjye nabo turi kumwe turagushimiye kuko atuye muri uyu mubindi natwe tugiye gusoma twongere dusogongere hanyuma dutambe amayaya hanyuma no kuvuga ko watweretse umuryango wamaze kwicara umukobwa uri kuriraho reka ntugire umuryango wibarinda we urarinda gusa uribera ngaho ntugire umuryango hanyuma rero no kuvuga ko reka nanjye ndakwereke umuryango icyo mu gitondo nibaza cyane ugaca mu nzira kanaka nubura muraba ugahuramo n'umwe bamugirira nabi cyangwa ugaca mu rugo rwiwe ukaharengana nawe ntibaza nakubona rugira ati buriya cyane nawe umwe muraba niyaca hariya muri Nigeria ava kuyipatema yawe garuka igakwikeze we urahanaka muke rwanda reka ndabasaba umuryango vyaguruke
mukuru bafise umwana tukagenda uku bariya bose bahagaze mu muryango. N'uyu muryango rero hari n'abandi batashoboye gushika, hari n'abandi barishanga bariyo kure, abo nabo ntibaronse akanya ko gushika hano, ariko ntihazobura umunsi tuzokubera guterana nk'uku bakaba bari hano nabo ukababona nk'uko bafite n'abayidaronka batuvuga abandi basigaye niko bimeze. Abo basigaye n'abariya tutahamagaye muri abo muri uyu muryango hazogera igihe baterana babonane bagire gute bamenyane, ariko barinda kwereka abari bove nuko tugira Imana. Hanyuma rero tugira Imana abahanzi ba neza batamba bayegeranye rero kandi kuko bimwe no kubishyuza rero bwa mbere turabakengurukiye cyane kuba kutwereka umuryango turawubonye kuvuga ko nitwahura ntibahurira bose nizo ishusho ya mbere ndibaza izoba ari ishusho ya kabiri ku buryo badashobora kutwibagira kandi naho rero bashobora kwibagira kubera amaso ariko aragenda guhuma ihereza rimwe n'abasore bazi kurabana cyane n'abandi bazi gutera ikica aho ngaho tugenda gutsinda bashobora kwibagira hagize ikintu cyoshoboka ngo hava agahunga ujya musore urabona hari ibintu ariko arakora azoyibukisha azoshaka kubitahura ati nibabaye nuko rero ndashyigikiwe cyane ndafise umutima urebye ko ntashobora kubibagira kandi aho bazoca hose ndoba ndibaza yuko niteguye kurwanya ikibazo. Hanyuma rero nuko muri makeya tugiye kure, hanyuma hageze igihe tugenda tutandukana mo karasonzi n'agati karasonzi, hanyuma tugaca twicara kugira ngo ibiti bihurire hamwe. Hanyuma umwanya wo kuza nuko avuga ati mugabo yazakuza kugira usaba mu mwanya rero nuko murakoze cyane. Hanyuma uko ukiguze ndabitahuye kandi ndacyumva ni byiza twari dushaka imiryango, ariko uyu mwanya dushyizemo turagomba kubona baba mwana bahagurutse bariko barahoberana n'abatabazi babamenye. Uwo mwanya tubahaye tubahaye kazi baba mwana aho bari mu byaguke muze hano muhoberane bariko barafata abantu cyane. Mutama yavuze ngo azogashira ku kibambazi maze baritegereza kibabere icyibutso.
nije duhejeje niyo batuba kwicara mpaka kuri kadusa amen ariko tuvuga ko aburundi avuga ngo soma rusose maze amaso rutonde mugabo twebwe soma kongo kuko turabakristo soma rusose maze amaso nawe nyene ahiyikebuke sino mabona nawe yikebuka ngo niyo tunde rero turatanguye hariya urugambamo
sawa. Nuko uragoroye amaboko urahejeje guhorerana. Hariho ukuntu yavuze ngo aje kwibarutsa kandi akaba ashaka nuko yobona umwuzukuru. None rero harageze umwanya mwiza waho sekuru aramutsa umwuzukuru akaramutsa sekuru. Niyo mwanya tugiye gushikamo. Hanyuma nitwaheza iyo ntabwo hariho abana nabo baza kwifuza kuramutsa ababyeyi. Tuza kuva tugenda hariya byose twabirangirije ngaha by'ababyeyi kuramutsa abana, sekuru kuramutsa umwuzukuru kuramutsa sekuru. Iyo rero niwo mwanya tugezemo. Reka dusabe hariya uwamye ari animateri ashike hano. Yose turahereje kubivuga. umwanya kugira ngo tubandanye n'ibirori tutarabandanya dusabe abantu bari hanze bagerageze bafate icyicaro bicara kuko iyi horo ikwegera abantu basohoka n'abinjira ariko hagati hajya abawutera umwaka abandi ubwo rero kuvuga abantu bari hariya ubisanga karasanzwe. None rero turabandanya reka dusabe aba bantu dukoranije bahaguruke cyangwa badahaguruke mu cyubahiro cyabo bashike hano imbere hanyuma muri uwo kugaruka kwabo na bamwe twumvise yajya kwikiranwa ntibamusiga inyuma bagakuza bamuzanye kugira ngo kuko nibo bamuzi basaba kutwereka barasaba ko bimeze kuko ababyeyi bo baje kuraba ariko bivuga ko barungitse umwe none niba nawe twakiye kuva dufise babiri nabo kirakora niba bamwe baratuyogeye mu muryango bakwegera bimeze none rero kuvuga ko nabo baherekeje mwese muze muhagarare ngaha musige ngaha bahere ntibaryambariye ubusa. None rero kuvuga ko niko bimeze ubwo kuvuga ko jemane byawe bimeze neza kandi biryoheye ijisho. Ubwo rero kuvuga ko reka sabe abavyeyi nabo baze kuvuga baze kuraba umwuzukuru nabo bagaruke mu cyubahiro cyabo nabo nyene bashikane imbere bahaguruke mu cyubahiro cyabo nabo nyene bashike kandi imbere. Turabona ubuhinga bw'ivy'ubumengo aliyemzaa Yesu alikuwa ni mwanamke. Hata siku ya kufufuka kwake mwanamke ndiye alikuwa kwanza. Mama, nafurahi kuzaliwa na mama.
DJ hariya ibintu byose bigende neza mu bubanguzi kandi cyane. Wanawake washindi mupo, usonge mbele. Twende. Mwanamke ni mshindi, ni mshindi. Mwanamke ni mshindi, ni mshindi. Tena ni zaidi ya washindi, tena ni zaidi ya washindi. Mwanamke anajitambua, ni mpambanaji. Mwanamke anajitambua, ni mpambanaji. Tena ni zaidi ya washindi, tena ni zaidi ya washindi. Mwanamke ni hodari, ni hodari. Mwanamke ni hodari, ni hodari. Tena ni zaidi ya washindi, tena ni zaidi ya washindi. Wanawake tunaweza pasipo kuwezeshwa, sisi ni jeshi kubwa, tunaweza. Wanawake, mwanamke mwenye hekima, mwanamke ana akili, mwanamke anazo nguvu, mwanamke anajiweza, mwanamke ni mtumishi. Mwanamke anaweza yote. Aliongea na Mungu akiwa wa kwanza kwenye bustani ya Edeni. Siri nyingi anazijua, yeye ni mshindi tu. Sara alibeba mimba akiwa na miaka 90. Huu ni uwezo wa Mungu ndani ya mwanamke. Wanawake waombaji, wanawake wana upendo, wanawake tunazo nguvu. Mwanamke ni mshindi, ni mshindi. Mwanamke ni mshindi, ni mshindi. Tena ni zaidi ya washindi, tena ni zaidi ya washindi. Mwanamke anajitambua, ni mpambanaji. Mwanamke anajitambua, ni mpambanaji. Tena ni zaidi ya washindi, tena ni zaidi ya washindi. Mwanamke ni hodari, ni hodari. Mwanamke ni hodari, ni hodari. Tena ni zaidi ya washindi, tena ni zaidi ya washindi. Wanawake, nini ndio nguzo la kanisa? Nini ndio munafanya injili inaendelea mbele? Mama, aliyemzaa Yesu alikuwa ni mwanamke. Hata siku ya kufufuka kwake mwanamke ndiye alikuwa wa kwanza. Mama, nafurahi kuzaliwa na mama. Wanawake, wanawake tunaweza, pasipo kuwezeshwa. Wanawake tunaweza, wanawake tunaweza, mashujaa. Wanawake tunaweza, jamii tuungane, tunaweza. Wanawake jeshi kubwa.
ijoro ry'ihumure singa yandi majoro, ijoro ry'ihumure si ijoro ryo kurira, ijoro ry'ihumure si ijoro ryo kuboroga, ijoro ryiza ry'ihumure nawe Imana irakwibutse. Ijoro ry'ihumure singa yandi majoro, ijoro ry'ihumure si ijoro ryo kurira, ijoro ry'ihumure si ijoro ryo kuboroga, ijoro ryiza ry'ihumure nawe Imana irakwibutse. Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma nitwaje wenyine kera iyo umubyeyi yabyara, ababyeyi bagerageza kwegeranya turiya dutenge twagiye dusaza kugira ngo umubyeyi abone icyo azarambika umwana, icyo bita ibyari. Hanyuma rero hano muri Amerika ntabwo bambika ibyari, rero no kuvuga yuko babonye yuko biragoye. Aha muri Amerika twarahabyariye turagoye, rero babonye umugabo wacu muri make, umugabo mushaka muri jewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukuvuga yuko azokenera iyi niyo wese yiwe, hanyuma ibi nabyo ni bya bipapuro twebwe dukoresha, hanyuma ibi ni iby'umwana. So ni ukuvuga hariho n'abandi babyeyi batabashije gushika hano, ariko nabo bagize icyo bakora. Uwo mwakorana umurimo uwo bita Geregoriya uramuzi? Uyu ni Geregoriya angahe? Hanyuma hariho hari uwo bita Francine, icyahe cyiwe nawe nicyo. Hanyuma hari umwana bita Keren, irago muramubona igihe cy'ubugeni umwana yari yanze kumurekura, yifuza kugira ngo amusubize inyuma, nawe utu n'utuntu yaruhigiye umwana. Hanyuma munezanye. Ninaye rafiki mpenzi wangu aliyenipenda kwa upendo wa kweli, sikustahili kupendwa naye, kwa neema yake alinisogeza kwake. Bwana asifiwe.
sema nimlipe, nitampa nini mimi? Pesa, mali sitamwacha, ndiyo maana naimba wimbo huu, wimbo na msifu, ndiyo maana naimba wimbo huu, wimbo na mtukuza, ndiyo maana naimba wimbo huu, wimbo sawa sawa ntubona uguhoza umubabaro wawe umengwa n'amashuka nzanye inkuru y'ihumure Imana irakwibutse birashoboka ko ari amajoro menshi ujya urarurira ntubona uguhoza umubabaro wawe umengwa n'amashuka nzanye inkuru y'ihumure
nuko hanyuma bumbure abantu basubire mu byicaro. Ubu ni ukuvuga ko muri make ubu turiko turasozera ibirori, hanyuma turabona sokuru n'umwuzukuru hariya bafashe positeri bagomba bagipica kandi biraryoshe kako turahejeje. Hanyuma muri uku gusozera rero tugomba gusozera dushimira abashyitsi bacu batugendeye, ariko kandi ntidusozera tuvuga ngo nimutahe, oya, turifuza yuko twogumana ngaha bishike duce n'urusago, byose birashoboka. Twibuke aho igihe Yesu yagungana n'ababaga kuri wa musozi, baramubwira ati mutama ahantu kweri bitubereye byiza yuko twoca udusago dutatu, uti kamwe kwawe, ariko kwa Eliya, akariko ka Mose. Natwe rero nuko tuvuga twoca udusago, hanyuma tugakoma twibereye ngaha ata kibazo. Ariko nimba bidashoboka n'uvuge ngo mutama ariko aragora avuga ngo baje badasezeye, mutama turakurekura uze gusezera. Turakurekura uze gusezera, mwe undi munsi uze gusezeye zitagendera mbere. Nuko hanyuma rero turabashimiye cyane, turabakengurukiye. Nubwo abarundi bavuze ngo agahuruko gahora mu bw'ubundi, sinza butumwe bavyumviriye, ega gukora mu burundi navyo ni vyiza cyane. Hanyuma mutama turabaye kate kandi n'uwundi munsi nimwatwiyumvirako mukabona ko mukwiye kuza kudutemberera ni vyiza. Ariko imbere y'aho musezerana turabasezeraniye iri jambo rivuga ngo agafuni kabagara ubumwe na karenge. Ryazi iryo ryari gutaza kurivuga bariko hakurivuga agafuni kabagara ubumwe na karenge. Nibaze nawe hariya inzira zirasibuye kandi ziruguruye. Igihe nicashika mutama hariya azongera gutera kama. Ego cyane, azongera gutera kama. Nuko hanyuma ntimutwibagire, hanyuma nibaramuka muhagurutse mukisoza, mugende neza, Imana ibakibere ibarongore. Kurya yabakuye hariya gusa ikabashikana n'amahoro, abariko bakura hano amahoro ibashikane hariya amahoro. Hanyuma n'abatashyitse hano muze mubaturamukirize, n'ishengero murongore muze murituramukirize. Hanyuma muri make nagoma nk'ijambo mw'ibitenga nkumbure arafise abiri atatu yokongera ko sindamuvogere, hanyuma ndabahaye hasi. Imana nisoro abisigaye gushimira abatanu bavyeyi bacu ibyo twiyumviriye kugira ngo bongere baze kuramutsa, hanyuma babone uko tumerewe, ndadukaratugera ku masibo. Ibyo ku masibo kubona ku maso biraryoshe
bigenda neza. Twabonye umwuzukuru, twabonye bamwana, ibintu byinshi byagenze neza. Hanyuma nuko twariye twanyoye, hanyuma umwanya tugezeko nawo ni umwanya kugira ngo twongere twisoze, dufate twige inzira abavuga y'ukoroni yakoze. Hanyuma rero ku bw'ibyo tugere turagira ngo bishobotse turebere ka gakoni kacu, hanyuma tugende dusigagiza izu birashobora kudufasha cyane, hanyuma Imana yogire neza. Murakoze cyane. Ako gakoni ntimugire ikibazo, turafise ahantu twakabitse, turaza kukabahera hanze hanyuma murakishindikiza. Ni ukuvuga ko rero mu bubangutse aba bavuye hano nta handi hantu berekeza, baca bagenda kuraba hariya kuri rwa rugo rw'abana, bahitegereze baharabe na aderesi yaho bagende bayijyanye. Hanyuma nihagira umwe muri bajya gutembera azoza kurikira iyo aderesi bazoba babonye, muzoza mwumva ko ku muryango nuko bimeze tuvuye hano duca kuja. Hanyuma rero ni ukuvuga ko twari twatanguranye amasengesho, tugomba dusozerane amasengesho. Nuko reka dusabe mutama hano pasiteri wacu wo muri San Antonio, tumwinginge mutama wacu hano adusezeze amasengesho. Kaze mutama. Reka dusenge. Mana uri mw'ijuru y'icyubahiro, rero ububasha tuwe Mana, tukiza Mana, wewe waremye ijuru n'isi, wewe wakoze ibi, wewe watsigamye aba bakoraniye hano, abaje bava kure n'abasangwa muri kino gisagara, twese tukaba twahuriye hano, tukaba twari muri uno munezero uri kumwe natwe. Turabigushingiye, turabigukengurukiye kuri ibyo bikorwa byose wakoze. Ibisigaye n'ubu twiba abasabyi bawe nyene, dushishikara tugusaba dushishikare kubana natwe aho tugiye kurangiza igiterane kaduteraniye hano, tugira dushenguruke tuve hano, umwe wese asubire yaje ava. Turagusabye gushishikara ubana kumwe natwe, utuzigame, uzigame abafata ingendo, ubarinde bagende bashika amahoro, kubo washikanye hano amahoro abariko bigenda, abari hano kandi ushishikaye kubazigama, ubarinde kugeza tuzosubire kubonana kandi tugushima tuguhimbaza. Urakoze ugiye kubana kumwe natwe, urakoze ugiye kuturinda umwansi, urakoze ugiye kuturinda impanuka n'ibi byose, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Yariko bisigaye mujyane amahoro y'Imana wese, kugira ngo tubashimira ukungene mwagize akigoro ko gushika hano kudutera inkunga muri uru rubanza. Imana irahezagiye cyane, urakoze. Turashimira mwebwe mwakomora kurikira Kwiza 90 TV. Turashimira mwebwe mwashoboye kubona natwe mwa bino birori byacu, mwamaze kubona ukuntu imigenzo y'ikirundi igenda, nubwo bamwe batera bayita. Tubasabe rero mwebwe mwashaka dukurikirana, mubane kugira share na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bandanye bibashikira bitagoye. Eka tuguhe wewe tugushimire cyane wowe bashoboye kubikora, kandi nibaze yuko byashoboye kukwibutsa cyangwa kukwigisha byinshi mu bijanye n'imigenzo yacu. Murakoze, bye.